السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ یوٹیوب چینل اے جی پی یعنی عابد گوہر پروڈکشنز تو یتھ چینل پہ تھی وچان کشرین مرثین ہند طرز تو تحریر تو یہ سلسلہ برہ پکناوان تو یہ مدعا و مقصد برہ پکناوان نوین تو نو آموز ذاکرن گوھ صحیح طرز ملن تو اصل تحریر ملن کن مضمون یت زن تمن یہ دقت یہ مضمون اصل مسودہ کیا تو مضمون اصل وزن کیا حالانکہ میانہ طرف تہ کن جائے کھانا کوتہی ثت یم خاطر بہ معذرت خواہ چھس مگر ازہر چھس کوشش کران یت پہ میں پنن قرابت دارن نش پنس مرحوم والد محترمس نش یا پنن باقی انگ اشناون نش مرثین ہند وزن بوزمت بہس مینو ان تتھے پہ سہ مضمون تہندس خدمت مز پیش کران تو یوتان زن مسودک تعلق یمس خاکسارس ونکس تہ البلہ 60 بیاض قلمی تو کتابی صورتس مز موجود تو تمن بیاضن ہند مطالعہ کران ازحد کوشش یہ روزان صحیح لفظ صحیح ادا تو صحیح تلفظ گوس پرت مصرس روزن حالانکہ پتہ یل مرثی بازرس مز یا بڑس ایوانس مز یا بجہ مجلس مز پرنہ تت یہ امکان وزنس ہیکہ تھوڑا بہت ہور بون ثت مگر یل یہ مضمون کنسی زنس ادا کرنے تیلے امہ مضمونک صحیح وزن برہ کن سہ وزن یت وزنس پہ سہ مرثی لیکھنہ آمت دویم چیز پرت ذاکرس پن انفرادی ادا آسان پن انفرادی لہج آسان انفرادی دہن آسان تو انفرادی حلقہ آسان یم سن مرثی ہند وزن تہ رچ کھنڈ اور یور گھان پرت وزنس پن موسیقی آسان پن لطافت آسان تو اس وزن اس سر یا اس لطافت وزنس مز موجود آسن گھ سہ بہرحال پرت ذاکرس کوشش کریں سہ وزن تت سرس مز تت میچرس مز تو تمہ لچکہ سان سہ وزن پیش کرن پتم کینہ رت گئی یہ سلسلہ برہ پکناوان یتھ دوران قشر مرثی یا کوشر رسائی ادب تہ تام واتنامنچ کوشش کر یوتان زن تہند مثبتک تعلق یا مرثین ہند طرزک تعلق اس واتو تہ تان مضمون خالق الکلام مضمون اقبال مضمون حج مضمون زیارت اجتہاد شال بافی ریسمان دوستی وغیرہ وغیرہ مضمون تو مدعا و مقصد نوین تو نو آموز ذاکرن ہز رہنمائی کریں طرز تحریر سلسلہ برہ پکناوان کرو آز پیش مضمون شال بافی ہند سہ قصے شہادت امیر المومنین علیہ السلام اس زن بطور تضمین لیوکھمت ذاکر آغا سید طاہر حسین الموسوی صبن پتمس ویڈیوس مز کور ذاکر صبن سہ تضمین پیش اس تمو مضمون شال بافی نو سر لیوکھمت آز کرو تہندی لیوکھمت سہ درد پیش یت من زن شہادت امیر المومنین علیہ السلام امید چھس کران میان بوزن ول تو میان وچن ول کرن یہ چینل ضرور سبسکرائب تم ست وات پرت کان نوٹفکیشن تہ تان تو یہ ویڈیو گھ آٹومیٹکلی وائرل یم ست یہ ام کن شوق مندن تام وات تو یہ زن مدعا و مقصد سہ گھ پور بہرحال ولو کرو پیش مضمون شال بافی ہند یہ نو قصہ اون ظلم و زیر سوندے شیر فرس ابن مالجم بدخسالو لوینس ضرب کرتن مان یل او سجد پٹھ سر پیو پتھر اوس وہین دب دے بحال کری ہے ستمن شمار
مصیبت سورُے عیالو یِنم حسنس توبوٗدس کان دِنم حُسینس خوٗنُک سرٛان کرنم بیٖب زینبس گُلٮ۪ن ریس مانے آسٮ۪س سکیٖنہٕ ہمراہ پیٚیَس وُچھُن سُہ طوٗفانُک پانو لگٮ۪م ووٗنٛٹہٕ گرٛایِن بایِن وُچھِ مہرانُک آسٮ۪س بٲے خاص حضرتِ عباس ڈولانُک تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرٮ۪م ییٚلہِ قاسِم روزِ دیوانُک بیٖب زینب زِ بابو ژےٚ چھَہَے ژٔٹمٕژ نوٗرٕ جبیٖنَے توتہِ چھُکھ میٛانَے مایہِ ہوشہِ حٲرانو ژٕ متہٕ وَدٕ تہٕ مےٚ ہسا بہٕ چٲنۍ وَدنَن جِگرس کَرِ نمہٕ چھلے وۄنۍ ہسا بہٕ مِنتھا تھٲوزٮ۪م ییٖزٮ۪م کربلا بابو وَلُن کینٛژھا أنۍزٮ۪م بہٕ آسَے بے اوس گَرِ گَرِ گش کران شیرے خۄدا کران شاندٕ کھۄرٕ حسنین بابہٕ سٕنٛزِ ماں
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کننا معکم فنفوزا فوزا عظیما. التماس دعا.